Za porodicu Amanović iz Kukujevaca uzgajanje duvana je unosan posao. Pre 2 decenije na ovim poljima duvan je zamenio sve druge kulture. Od početka leta do kasne jeseni sa desetine hektara duvan beru nadničari iz cele Srbije. Najviše ih je sa juga. Nije baš to jednostavno. Ustajemo rano. Ustaje se rano, oko 3 sati. Onda dok se spremimo, 3:30 krenemo na njivi i onda kreće berba. Dolazim svake godine, koliko toliko zaradimo. Nama je to dosta. Nama je dosta. Da se preživljava. Kukujevčani očekuju dobar prinos, oko 2 tone po hektaru. Problem predstavlja nedostatak berača. Svakom proizvođaču potrebno je do 10 sezonskih radnika, a njih u Sremu nema. Pa ja njih imam 4. godina koji su isti ljudi, tako što već znaju svoj posao. Zadovoljni smo sa njima, da što kaže, dobri se slušaju. To je bitno, da su oni zadovoljni, sam ja zadovoljan, to je najbitnije. Dolazi najviše sa juga dole Srbije, od Vranja, Podujeva i dole, tako da je za svako može zaraditi parče hleba ovdje kod nas. Zlatni sremački listovi nakon berbe i sušenja odlaze u pogone za preradu. Otkupljuju ih najveće duvanske kompanije. Prinosi zarada zavise od vremenskih uslova, a oni ove godine nisu išli na ruku proizvođačima. Pa još uvijek se isplati, ali svake godine je sve teže. Što kažem, ova klima se menja i uslovi ti klimatski su teži i sve je teže. Tako da za sad se još uvijek isplati, a sad dalje ćemo vidjeti šta ćemo. Taj duvan je zadržao veći broj mladih ljudi, mladih domaćinstava, ima dece. Donekle su našli neku svoju stabilnost i sigurnost proizvodnje u tom duvanu. Tako su Kukujevci postali mesto na koje se dolazi. Beleže pozitivan prirodni priraštaj, a svojevremeno su bili jedino mesto koje nema nezaposlenih.